Hadingke sung sini o panda ko jara athukiri rok phainai ba artist rok phainai sung kaisa asuk jora kore nono sung back to back 10 questions sungnai try khlaina nini khukte koyekta answer tikhlainani sung try khlainai nanung asuk Bollywood singer rok bai stage share khlai nervous ong yokhang bai ba nervous ong lakhne ang kha khlayo back to back 10 questions first question ongnai abongkha Chini tipra haste to nung as a singer jehoto chini tipra haste to kobangma singer tongo nini ke favorite singer sabo Parmita reason tamo by Parmita ba sina musungnai bobo nukhe bo because bong kha kaisa versatile singer nung bono je sapan du samung di boro sabe nai Bollywood na kok banjere samung dana pop hip hop folk jotor sabe manobo na by Parmita ne kok sayang bo muitu mankha nini branded kormoti te bini tulung o duita song asuk kheno mane tiprano lilag doi rikha amo to tai sana ko gya ke second question jeta onai artist rongni bisyo nini jeti nung je kono kaisa hero bai nung jeti music video khlainani chance mankhe nung first boy hero no nung choose khlainai Subhajit reason abo kisa sai khanate ang bini acting chaja ko and I feel like bini physical appearance ang bai mo changnai hati haiwan sugurta kisa mature type la nga tai rok ba ang admire khaman to common talented artist tongo to phono ang bai mo changla khaima tongota Inka director rock norok khana jara Elizabeth Kolaino music video nana mo ang bono bo sajak actually Subhajit bo waisa sajak ang nung bai acting kana mo chungnai okay Inka next question jeta ongnai sung saimano not only nung artist singer gana gini nung khoraksa tabo blogger bo ini blog to sung sal burum no borok asuk khena sajago Elizabeth Kalai je kono jagao thangke ba blogging video rok khlaike ba program rok khlaike nini fan following rok ni bisyo first tamo comment phai ba bo comment no joton se interesting nung nangjak bai no gya balo kha asuk vlog rok khaya dongge katal vlog phai kano bai no gya balo kha ni mang comment ekdom amo se bisi 80% comment bango bai no gya balo kha bai ta ma vlog khaya phia bai no gya balo kha e obose bisi comment kabang nung phan nai de no gano actually abo to plus points nini bagai jesok phano nugdi asuk khena ni nai thothok tarpore khorang khana thothok ni bagai jesok phano nugbi phano taibo nungna musugo ta bagai no nugya honi sakana inka jeta fifth question jeta ongnai Elizabeth Kalai joti Bollywood ni je kono kaisa romantic hero bai joti bo samung tangna musukhe bo romantic hero bai bo samung khlainai Ranveer Singh angron chaja go Ranveer Singh no The reason sunglia karon Ranveer Singh no joto bini bagai joto female actress rok bini khub big fan na honai sung saimono number 6 sini tipra haste to kwbangma naithathok thai tongo Elizabeth Kalai bo thayo joti vacation mankhe jora mankhe thangna musugnai ang jampu hilma thangya khung karon thanang mujung kaisa fuldung se dang kham fuldung se a jaga thanang mujung aro kaisa resort katal khulogoi tongoni khnawo so aron thanang mujung ang Number 7 abo kisa interest tongnai hoyto babo blog ro nugui phana paikhana jara fan following tongnai borok phana abo sungnani musuk jangnai suk saimono nini kwbangma nung traditional chamung rokno khub hamjago bo chamung jotoni se nini favorite nung joti ekdom kaisa type ni borok tongo joli jakhemang mai bisi chago nung bo jarago ekdom belai khena sa tai nini favorite food Actually ang nung jolly fruit mai kabang chaw hnya dang ba trino jolly fruit ke mai bai ke ani plate ni pai thang size me ya tong thok pro chulta mai che me yang favorite foods ka wahan mo so them obviously acha nung ke tamoni bagi joli no nugui to joli na he matangya ang bo borok muni shoble an bo thamsi tongo ani bo khani motinga khang bo jolly bole acha na borok bo question khlainai je asu khorang ko toi nai thotong mokha bo joli mana haide hane so next question jeta number 9 nongnai abongkha Elizabeth Kalai ni je kabangma je thai rokni bisio ba nai thothok music video rock nung khlaikha aboni bisio nung kabangma robo rechapkha bo gan nini jotoni se bakha ganane nini rechap mani no je o gan no khnakhe ani ekdom bakha na ani recham nini rechap mongni bisio nate reason bo ma sanai pia sibaya ka thoma
tamoni bagai Tapi sing kan mo khangsak sai tong. na reason tamo mani tamoni bagai o gon nini asa close Reason sai mana hangka de samong na reason tong. ke ma khana laisinai abo kaisa logically question answer oin thangka number 10 and last tongka ani kaisa music video khlaika inke kaisa o music video no bo role no jotni se play khlainani musungnai like romantic role I think rom-com, romantic and comedy. abala kintang reason sungnai acha romantic thik ase comedy khe tamoni bagai Because ang buni mo khangom monimar nana mo chongo. So I want to be the reason to bring smile in people's face. Mane buni mo khango monimong tum na ang reason na mo chongo. So je mansak at this ayang ti rok mane toke ti rok phano ang maneri mangkhiani abonani khao satisfaction manaita. আচ্ছা আবো কাছে এক্সট্রা কোয়েশ্চন হই থাক 11টা হই থানে আবো কাছে এক্সট্রা যেহেতু এলিজাবেথ কলয় নি বাগৈ তাছাড়া আনি ফেভারিট আবো বোনাস মাস শুনছিনে আবকা সিঙ্গিং অ্যাক্ট্রেস এবাখাবা স্টেজ পারফর্মার এলিজাবেথ কলয় বো জাগাগো বো 10 অফ 10 সাক সাক নরি নাই Singing? সিঙ্গিং সিঙ্গিং ন অবভিয়াসলি আং নিজে বনে সিঙ্গিং ন রনাই